Obia catch say, you bet him a conform to say me, I'm a baby a free sura, I remember you and also. Now, no cry, I can Sikaja Kofino be the bar, Germano. When was an basso? When was a basso? It's a friend of me to make up. And then my entertainment. Asama wokan nyanse wo muni sen yemfa ne se wo de yasoso obi antimi conjoin bb konfo bia ni ho mane mfiri o ma yasoso se de wo kana efa bono me kobono ho ben chana na to man na adwene muto na onim nyansa enko beka eno ma ekoso anase na bakosem akere youth anase mpanifo a ko chane ehu se na na do man adwene ne yadwuma emudo otimi kana bakosem na bibia na do man beka se bia ana so be tag otumfo na waka otumfo abakosem eho asem no abakosem ye eduana our friend say ojo ojei eno de oja to ho Asantemaso TV yesomo sompa Greater Accra. Yeah. That's in the free Eastern region. Yeah. What is Eastern region for be charge ajo? Yeah. Germany. Na nitishe Austria and Hungary. Hono free buy. Yeah. What is Austria and Hungary? Yeah. Be charge ajo. Yeah. America. No say UK for Britain for us. Yeah. Never ho. Yeah. Banye superpower. Yeah. Be can be nka bimwa. Yeah. What is be charge ajo? Yeah. Obia catch say, you bet him a conform to say me, I'm a baby a free sura, I remember you and also. Now, no cry, I can Sikaja Kofino be the bar, Germano. When was an basso? When was a basso? unya video ya na mana koto ye na naji mabedu orofo emi se ebia na freedoma na me ka doma asema na anya wode eye doma ehene ho asem na me beka amane nyo ya na emom doma hene nyina nim se na adwene mu ha ye nyina me no nyina agitum se doma hene na adwene mu ha emi se na doma hene sa start na noma a no wo ye before election na doma hene akoshia eku aye brun champion eku anado mahini koshia brun champion ku abusia chana na to mahini na adwene muto na onim nyansa enko beka eno ma ekoso anase na bakosem akere youth anase mpanifo a koshia ne ehu se na do mahini adwene ne yadwuma emudo otimi kana bakosem na bibia na do mahini beka se bia ana so be tag otumfo na waka otumfo abakosem eho asem no abakosem ye eduana our friend say ojo ojei eno de oja to ho ontimi nkire eduana num eno na mam kasa na adwene mu a wasa start ewunim se na do mahena start na de yesoso ye be start na do mahena se wunim wabakosem na adwo abakosem dia obetena se a eya ka wabakosem eya chechira wabakosem eya cheche amamra wunim na do mahene obi animu na obi aso nimu da Ghana ni animu ewiase mo obi animu utwa Ghana to na ko impo Africa countries ebenya obi animu obesa wodi otumfo din na gidim sana me hu besa wodi sante ne asante amamre a ewo ho na de gidim osisi kedwa emfiri soro ne bae na emum no abakosem no na do mahene o kan wosi so obi ka sesikadwa emfiri baabi ne baya na do mahene aya obi abakosem obi agiedi kosi broni agiedi kosi broni atwere ho asem ye ntwere wakonwa ho asem aduana kosi broni ntwere ho asem aduana kosi broni wonim de afre no aduana kraman woja ba
Kwesi broni nim sikadwa. Kwesi broni ka sikadwa wase. Ewiase ka sikadwa wase. Santin ni wiase nim. Ye nimu. Nana do ma me pesa aka wadwiri wase. Ye wo ye no. Eye wo sa wo ye politics. Ba airtime. O de je France. O ba je France wa Ghana nkura na se wa. Ekura na se do ma ho no. Do ma ekura na se. E ho na ba je France. Na mo France enuru ba bia wa Ghana. Ana do ma yen. Ntinyi woni wu se e frem penifo ayen frem. Enyi woni se kwasi kokko e ba o man Ghana mu a woni mu. Enyi woni se ni petitu bi aba Ghana. Na ye frem ni petitu wa Ghana. Ye mo udin. Ni yen kase ye kodo ma yen che. Enyi woni wu. Ani yana wo ye de wi. Ana do ma yen apata na akogina so ana do ma yen. O ka ho nsem no. So wu ba bia na ugina kasa. Wu ba bia na ugina kasa no. Wo mo matwa wo hia. Wo ma no mo gina ncha na do ma yen. Ye wu ni petitu bia wo nche. Ba santene na ne kono. O gina wa wu atitiri fu atwa no hia. Wu Ghana de hia mo kotokoto no. Eno na ye wo ya. O mo mo gina ncha no. E wa wo nananom. Ene na gina ncha. Ni petitiri a free baby a yeso sombo. Ye hu bi wo ncha. Na do ma yen e be ye a hwe enanu ya sampa yen. Sama Jafra na Jafra ta obedi akonwan na ni monyam kura hye aduru baby aja eno azi ate do ma hene na wujoku do ma hene sampa yen frantoma na wo kwa na obi e penetwa ne picture obi e penahwe na do ma hene o try so ba hypo ba enye yi na do ma hene o try so ba gitin ni akase wo buru reche una yo hen kase bia o bae obeyese o kretu abakosem na emu kreti amadoma ena nipa bi ntiase o kreti amadoma o gidi amadoma na o gidi na enko babia ebe ya mo appointment ya fa mo hin bi obro rechi ba ya de mawo do mahene because said o ye tu asoka nana enya mankura ni bi ensoro waso na yemu bi ye yesa yempe o kasa ma adwene mu ndaho ma adwene wonte kire nkura de untimi nja wo bokosem ana nkonwa enkochire obi nkonwa wonsem ya hwe utina se na santini etina se ya hwe ni pa konanim ehwe ni pa bu wonim o de fatoto ho o de wa ya hwe ni pa koto santini kasa kire wiase ya kasa kire Ghana ya hwe ni pa kopetie o kasa me ba cho eduru ho se Ghana bibi ba ni ye frɛ panyin bia me na tire mo Ghana yenimu se Ghana ye ko panyin mi cha kwaje afutuo ama mo Ghana na yenimu onni afutuo are bana impo appointment ye de mawi ye ntiwdin nana wo try so udin be koso enso udin ne ye udin no wo try so emma because won ne ye ene wusu ba bi time mfata so nka wo yo hene papa na wate won wa hwe na kade o de fa no didi akonya ye ko moma ahinie aya akono ama ne ahemfo musimu ba social media papa ye otwe o de na ama ahinie aya ahinie ene ne mo titi mu ebinum titi wo mu nkura ase ebinum titi e de say Ghana ene mia ama ahinie na nye otumfo anga Ghana ahinie ayira ka ahinie akoda ka mo kasa nkentem nka ahemfo mo Ghana dudu na enka mo ni mo nyama ayira ene o yin bitimi frantoma na wo di asa nana enka mamre yira papai na mamre etiase the politicians mamre yira mahukade ne mofade papai na amana sorry amamre so biancha mamre papai na mamre pa na mo bi a kire ne obi a kire de wiase ate ayi Africa abakosem ya mo ntiase e wan for the wo ayi for the wo Africa ba wo hin bai ena na hinie sori kire wiase ese papai eni bre untimi nya ho hwe wa mospa bawo num wa mo tufo dia udin trende ozo wa yehu bebi ogina nso wa bosa ntin dia won trende wa nka sante asema won trende ye nyina ya we dodo na ubegidin ubedai odi bibi tag efre sante fo no wona zo tufo wa ubegidin sanity munya hypocrite na wo ye udin du bebi a udin nam Ghana e dey say e po no kure nru
Ghana puano enduri yente wonka is obia was when munyam of form ana wunim ana o trouser ba happen by happen NDC abapo was 2 NDC abapo ko fa so dine hine sa no dine hine NDC abapo bibrim abrofui obi anim no yenim say basante no ye boni din kasa ewiase bia yenim no na yenim aduana woja aduana oni abakwasem bia ewobuku bia mu o trasa Ghana aduana yensu aduana ho asem oja yensu wo onkonwa no ho asem ewobukum santen onkonwa yensu ho asem bisa because kuna yensu ene na afina ye chechire se besia wo do ma hene ho asem enso wu abeyira wu a ho asem entrance wu akora bia no besia ho asem ene je se wo fichire wa enduru bebia za Ghana ni bia enso nana e ka kire wo do ma hono nana bi esia asante ho asem opa ka se nyi Africa na school mu ana ze nyade osua wiye ya asanto ana ebundi e wo bitrim nana do hotel akonya so ewu ye yenim na yentene din agira tikeja edin e wo bukum wo ye de opa yi free do ma bukum wo bi be ka ho asem enti wo ye dai enyeyi ejai e ma yenso na wo nti se NDC fo ene do ma amase so sem de enkia no ntumu ne minkama no ntumu ta afi na mbe start adwuma wo ye e be soro wo so e bibi nti ya me pese me because bi be kase bia wo ye traba no ba wo do ma hene de me no na enya nkwasi asem na do so dodo ye frɛ wo nana kora na ensem fata because that title nana doesn't define you. Sebi I have vowed say make the penye bia tem on this album and I make cancer me be ho bia but asem bia obey bia na ne ye bia be da na bia na nyansa bia ni nti wagimi kakra nti enye penye wo kasa se de wo ya akra afi ni ase ya wo nti asantefo ewo ayem na ye dwene ye ho no. Can't you come and say nyansa sem bia chese every platform bia obenya bia you want to display your ignorance also wo ye penye ni bu ho na nkra so bu kakra so obana so person ridicule the kingdom of Ashanti yesu ye ba attack wo esa na yes ye die mu ade but bi wa wo na wo bu asama wo kan nyanse wo muni sen yemfa ne se wo de yasoso obi antimi conjoin bb konfo bia ni ho ma ne mfiri o ma yasoso se de wo kana efa bono me kobono ho ben de wo kana ye no kre yasoso o de asantefo ya ne akoye ye you good say you good kwa de ka say you good de o pese on ka bia ka no kre de o ka bia e no kre agema bedu de o ka bia e no kre Kofi Mensa enye good kwa dade ne apenti de o ka bia e no kre efa me kobono ho ben sometimes no you ne ye said ye wo ye wo hene the reason why I must say ebuo ni o man ni mu no you people are causing it too mo be kasa first no na ehu ni se panyi kasa final but say mo be kasa asem anyina agama adwene ho na ye mu nkura ni bi nyame ama enyansa ye be ka mo se emu ade for Christ's sake like me pese sa de we mego meko akoye biem woni me papa anye pa obetimi a chen me papa besides so sai ohina a odi kuro so enti o kasa manyansa mbre mu kakra oni obi ya de nipa no o ka onfiu enti unhu na untwa so enipa no ni dibre enye pe ade na opese chinchina wo ya ade a wo ye e ma me kan kire say jimi na doso there be don't let me say that kind of words to you because you are grown enough to get my respect. Aden oni obi ya de nipa wo ne na ye enipa wo so onfiu onya akonya onka wan asem beche kwa ba santima ya dwene ye ho efa me kwabono ho ben golden steel fa me kwabono ho ben eya suanyansa kakra me kase ye didi mpanyimfo atam ye tie nkwa so da bi de wo ye nyansa bia anim onya mbetena akonya so na asantefo ware bonofo omote asomdwiem odone ye kama obaye odi ntitimu odi minim de ope because of power drunkard nti chinchina opese ye de waba abesi ohima oso oma wontena ase oma wontena so ade achi ni atwitwa onye na kunu ohima ni atwitwa na kunu wabedi ade e na woje afiri asante wo
ɛdeɛ na wɔpɛ to reach sɛ wontimi ngye ɔfen so koraa so kyɛn dɔma ɔfen so kyɛn dɔma how much more sɛ yɛde bɛba bantama yɛde adɛn ɛdeɛ na wogye afiri asante wɔ hunyansa kakra agyema bɛdu Kofi Mensah hunyansa kakra it's time a ɛwɔ sɛ hunyansa wotena ase a na ɔyɛ relevant a wopɛ sɛ wonye biribi na yam onsa pop up on the media nti wotimi cancer man na wontimi enya mpuntu na platform na obenya wontimi fa nkanya nsasɛm bi na one nya asante asɛm kora na nipa nya omu DDSO na agyema bɛdu yɛ nti mu mmɔ na chido nti because of so do wani ebesi asante for so aka nsɛmfun ne nsɛmtantan no enko na be pagya doma then I'm sorry for you because nipa na wone ne ye no oye nyansafo kyɛn oye nimdifo kyɛn nyame ahyira no saa ne manim oni time a obenya wo ho obi ofen so akonya kora so kyɛn den no ba fom no be yɛ saa de no on na kyerɛ sɛ oye nyansani we badwemba na nanom kasa kyerɛ no adan Shaten out of me kwabune bai because of unkwasi asem ne like untiti mu ne unsem bu na wudi nti shaten out bai sebi kotoko hima free mu kura nipa eba ma ehia edo so kyɛ mu amoya me kwabunu because of unsem hunu ne unkwasi asem nti ye nyina ya akanfo obetena so unkanya nsasem da enema hunu ne nyema basa enko ana woka yesu ya ba ne ebe atake mu bia sebi na ekwa akoye se ye mu ade meanwhile no yempese ye beko ni se ebiem ye o se yemfa ni die ma de ni die se no but o de o mpese ye de ni die ni be ma o kasa aso adwene ye yato wo etieti aso adan asantifo wa yem nkwasi asem bia obekeka bia wakeka ye wura so onfa ho obi anka wa asem biem obi anu uni asem o stay off no aba una platform bia just a won kan asante asem nti we asantifri wanuma e de ne besi when was the last time what is say you roll 2 4 say to na nkwaso na na pia o ohine ebo ni dia ne aboimu e kan asem a waka wo asem da wabodom akora dinda you don't deserve it because of finsumpo eso chen nti e de no say na da je be kan wa asem wona wo mama te sa ba wi ase say dom ani so de so ntakra che no e ye no kore wona wo mama te ase e dom ani sa de so ntakra che no wona wo mama te sa ba na ase because the way say bi e nkura sesem ni jimisem wo jidi se aduane jane de konfo bi ye na se nya jimi a abusua yeti krom ase wo nkrofo mo fight ma hinkro president na chibifo mo fight ma hwan Porsche nkurasefo na mo di wachi na mo nkanya asase mo kire se na ye nyina ya kanfo ayi bia pese plan bia pese wo execute bia is over se kurasantefo wa yie ma mo dwene mo enipa na woni ne yesa no onfiu nti yempe adefoforo bi ne enye meya ye ho wa ye mo ya chidom to reach say ankwasiafo ntimi ntu safu no e na jimi nkwa na mo te dom awo na mo jimi ye wo krom wa say numerous of interviews o maye mo ka kire say konfanoche efri buno na golden stool ye be fa free bunu because be bia konfanoche free bunu e na de o ka kire say golden stool ya so o konfo bia ntimi nkonjoin na time na nkwasiafo na ka say be bia konfanoche free bunu na golden stool ni free bunu no sa time de na otimi konjoin na tata konfa no titimi konjo golden stool sabi wanyini udi kroso se kromofo na agini a ana udi wo so a edu time wo so wo kasa wo kanya nsasem the reason why tia woni bunu regional minister nya assembly o obo ka kire so wo ba na emeka asante asem wo see you what you sat down and go into an agreement wo be je mai kana wo kan bunu asem se enye galamse wo bunu then on so expose you say ye galamse wo bunu because mo tena ase e kan you breach your contract sabi dwene kakra oyine so na sabi wo ye o ne ma te sade wo ya assembly man kwa wontimi di no kumase e de nkura sesem no mo wani nti kakra ne ya yi so wo di cross mo wani nti kakra e de na wo je afra asantefo ada na da bia mo pese ye nka asem ne anu nti apani ne nkoye bibida o because wo ne adidu atem kra no mu bia no beba because wo nim nyansa ebu ani papa so mo mfa ma no onya wadin so be pese ebu na age nkurase sembe ni ye tantan be no wajimi kakra eye so obi antufu e wo bono hono ma doma ho na wo no obi antimi ntufu a wajimi kakra eye doma ho na wo ne nkwanza kwa ho oba classes ebe jintete ebe ji ahenie mu nyansa wo so onsom obi so obesom ntidi abiem e dia no otan unsu nyansa kakra
senka wo ye pe ohene una wo so penka bu mu ba sen yempo ye enkura mpo ena ye kontokwa ye kansem hunu ye didi ya mpanyimfo atema enye mfata wo na wo ye ohene na wo di kurosu no una wo ba wo so nkanya nsasem una wo ba wo so nka abadwem asem nka nkabu masem enam se mo agimi nti wo ba na obeka gimi sem app ne so na nkura ne so defend wo na wo gidi se ye mu bi ete ye beda obi ye do so chen wo gidi se ete ye beda na wo ye kon ofin so ene ye kon ofin so ene ayi kraboma muduru no abedru asantifo nyina nti ye nda na wo kwase ampanyi wo kasa kra wo nkrofo ne soso na ye ne ye di ne fa asante ne twitwi fo nti wa gimi bi enye enka wo ye panyi a wo ye badwen ba wo be kasa hun se da bi at this moment no kra no asantifo wo ayem o mo dwene mo ho Ghana wo ayem Ghana are mourning and enipa ministers government appointees and then ye bi ayi enti hunansa se obeka kra Canada foforo to we say emfaso bia no so obeka sa nkwase asem we e de asem de na wo je oh there be me hu se wo ye wo hene enti ho apa na ma kwaye high court judge hwan me sure so wo twies ka because hunansa enduru wo Ghana judges obia no o te se hunansa enduru wo no enti iska na wo twia na kwaye judge Adey mo jimi bi eye ahini e de ne so sa kire me mama ahini e se wa fa amane kwa so no so akire santene na gizet ni sa ka hisem de enye ne didi hene Bro is so obia so no ye wa bibia wo hwe ye Bro is so bia o no e wure on so wo hwe ye o enye me pen so so ababi o pen so dabi enye me pen so pen so wa so be me bia me so me be ma e de me be enye ura pen so dabi da ensefro na me timenka enema no timinka Pastor me de tete me Ghana man mabusia panyin me so asempa na nam kane na ne tete mu rem ne sidan wi ana so moso no so adane adesoa enne de Adabov company wa santememu abedom yen amedan so bo ayemre enchanse awodo apapapa wodi gudan so medan homie ebi de say long span self lock IBR housing standard Erotiles and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing nails ni nyina dan ehoniema Adabov company de abeboayen your office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo de sanchensi ebegu dan so e de amawo empo se wuni obi a ubetimi afreyen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Asantemaso TV, Yasomosompa.